I čao ljudi, Serbian Gamer ovdje. Danas igramo Samp na serveru koji se zove Ultra Energy Roleplay. Znači ovdje sam ja VIP level 4 i lider organizacije TVF. Idemo sada u opštinu da vidite kakva je opština. Naravno vlasnik servera je Elvir, a admin level 8 je Nathan i ovaj Alexa Bond je igrač valjda i Haris je admin level 4. Idemo sada samo nešto, idemo do opštine da vidimo kakva je. Evo ovdje je opština, znači to je opština. Evo možete da vidite nove zastave. Unutra se zapošljavate, ja mislim. Znači bolestan sam malo. Nemojte mi zamjeriti. Ovdje kucate poslovi i zaposlite se. Električar je level 8, znači. Izvinite ljudi, za električara nam treba level 8, znači security novo, nešto, ne znam ja, idemo dalje, znači sada idemo do banke. Idemo na banku da vidimo kakva je. Nemam ja auta, ono. Znači rekao sam da sam sve njih predstavio, idemo mi rentati ona bicikla tamo. Pa idemo dalje, znači idemo onda do banke, tamo je sekundu. United Empire Police Department. I evo Alexa Bond je admin, dobio je admina, mislim. Ovdje ja mislim treba da poprave taj bug, otvara vrata, zatim ulazi u vozilo, ulazi A7 na ovaj bicikla, znači rent. Znači idemo sada do opštine. Mene opštine do banke, pa vidimo se kada ja dođem do banke. I ovdje je banka, znači ne znam ja šta je sa njim. Idemo provjeriti. Ovdje znači ulazite onda ulazite u banku i evo kakva je banka, znači tamo dižete, tamo u onoj maloj kućici, onda u onoj maloj prostoriji tamo uzimate bankovni račun, ovdje dižete novac, dižete kredit, ostavljate novac, tako tu, šaljete nekome novac. Idemo mi dalje. Pokazat ću vam i evo tu su admini. I evo kao na 2 palite vozilo i ostavit ću vam IP u deskripciji, znači moje ime je Filip Volker, tako mi možete prepoznati. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!